Қазір башқарачақ жырыбыз енді мына бұл үрияңы жыр, мына бұл жырны бірді жырлап қарамадым. Бұл жырны енді Зифа апа Нагаева ижад етті. Бұл жырның есімі Ошықма үзерге ораны деп аталады. Yaşların gözünde min gene dügül bit her neyse gözüne de elge varalar bir güne oldum bit sin minem yaşlıktan yaratkan yorum bit varanı zörge izlene yolların bulsa da başkalar olar min bulmaman min bulmaslar alar minimi kurtaramaz üzülgen aralar yanadan yollanamaz şulay yürekliysen kuşlaşıp giderbiz sin mini min seni bәхетсіз итәрбіз ят ярлар янында сағынып сарғайып üzülüp ялғанып өмірлер үтәрбіз вараны зөрге ізләне юлларын булса да башқалар олар min булмамын min bulmaslar alar minimi kut yaratmaz üzülgen aralar yanıdan yolganımız Vakıtlı şafatan suzulur yıllarga gidersin kalırsın kullardan kullarga mina da yılmayır birevning bäxeti yuğalıtır bu seni de suyuning rehati varanı zörge izleme yolların bulsa da başkalar olar min bulmamın min bulmaslar alar minimi kut yaratmaz üzülgen aralar yanıdan yolganımız yıllama yılıysın sen şulay tiledin min birgen bäxetinin kaderin bilmedin dünyada yarlar көп сиңа да миңа да син булмасу миңа ул булмас мин сиңа араны зөрге изләмә